bila mencapai bila ngolah nyalut termah irong tak sombong non karena nikah niat jauh ja buwa yudi nyot damping ireng sepona Pak Sulis Sono dikasih adik dana Pak. sedetapan tegak polong sandon telepon Bapak Wahyudi tegak polong hedang-hedang kang monggo bun ngireng Pak macam nyaman moju toju sambil kayak jungi kesakinian ngidingkan matsuara rasa jatuh dalam hati rasa jatuh dalam hati bila mencah bila punah semakin pun singgah kalau teradu
Oke, matur sebadun, terima kasih atas penghormatan tuan rumah yang pertama. Diberikan Bung Wahyudi. Sudah tampil di pagelaran didampingi ayah kandung Bapak Sulisono, yang mana telah sudah tampil di pagelaran. Kepongan salah jikipun. Gula, terakhir diberikan tuan rumah yang kedua, Bapak Lilis Broolo. Atas permintaan Bapak Lilis Juni mendampingi sebagai terima tamu pengundang Pak Kampung Muhammad. Sesarengan Bung Selamat S. Bung Arjun Broolo, anak Bapak Jantika Broolo, Joni Putra Broolo, Bung Wanto Broolo, Bapak Gambong Kris Kuripan juga ikut serta sebagai terima tamu. Bapak Gambong Joni datangnya dari Tonggu sebagai calon minggu akhir yang akan datang. Sahid Putra datangnya dari Tritip. Cak Ion Broolo, Agus Bira Broolo, Sudi Hasan Broolo, Cak Prio juga datangnya dari Broolo. Monggo tampil di pagelaran. Dari mana mata manis Mone rojak banter Mone tina manteran nangisa Mone ajak manteran arah Mone ajak manteran arah Tore, ya tore pun. Juga titipan salam mamana Pak. Minggu bagi mereka yang jam Kampung Joni Tonggu Bendunga Nono Nasir Jatisari. Sementara hanya sound system pengajian umum tayub positif badan yang Wonogoro minggu bagi. Wer. Gendinge wolu-wolu permalangan bun bebe. Ayo, permintaan Pak Lilis Cak Artiono Sumber. Ayolah, Pak Lilis Amusa.
segera kembali ke negerinya. Ninggalanku hanya seorang diri, cinta bersemi di hatiku. Ling 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 oh kekasihku, bila kau kembali lagi bersamaku seperti yang dulu, kekasihku. Oh, kira putraku putraku banyak bagus, ayo teko mrene, ayo teko mrene, Temorono ana putri yang wong putrine bocah bagus, ayo teko mrene, teko mrene, klathik hidup tangan satika anak bocah. Cinta Pak Lilis pocek Mastena korang malam sudiwana semajena endong-endong duk kakak mawarana selapotong ikannya sampai pulang di sana taman sarana rasa jatuh dalam hati cek terona le rocek kerandu sakit detek rontona kampung cek terona kampung Joni ngajak keburu seadi pesen jatuh marin Barlona atur sebadut atas penghormatan ketiga serangkai tuan rumah kembali jaipongan sak lajengipun kula terakan kebenikot terima tamu bergabung bintang tamu datang awal terutama Cak Imam Sukari
Bro Olo, Bapak Karyono, Cak Herman beserta Nyonya. Belantek sapi andalan datangnya dari Bro Olo. Bapak Email Bro Olo, Bapak Nawasri Bro Olo. Bergabung bintang tamu datang awal, Cak Ganam Sumber, bahkan Bayu Rambeen, Abah Sibulalim, Gunung Tunggel, juga ini sebagai calon. Monggo tampil di pagelaran. Pusir Surip, Rebu Bekih, di bulan besar Kendang Kempul karaoke hiburannya. Salim Ani, Cak Najar Burut, Selosopon di bulan Selo Kendang Kempul karaoke hiburannya. Cak Iya Tretep Ika Putra, datangnya dari Tretep. Monggo tampil di pagelaran. Caca Imam Sukari, Pak Karyono, Caca Herman Nyonya Herman, Pak Emil, Pak Nawasri. Monggo mriki Cak Gandam Bakat Bayu Abah Siful Alim, Kampung Siful Mandi, Pusir Surip, Kang Salim Ani. Monggo Yai Pongan.
Sepadun atas penghormatan Kang Imam Sugari, Pak Karyono, Bu Herman beserta Nyonya, Pak Imel, Pak Awesri, yang mana telah sudah tampil di pagelaran, bergabung bintang tamu Cak Iya Tretep Ika Putra Tretep sudah tampil di pagelaran. Kembali cewongan salah jegipun belum terakhir diberiko Cak Gopur, Cak Sunam Novat, Cak Busar datangnya dari Broolo, Bapak Alvin Broolo, Wanto Saskia Broolo, Cak M Seneri Abroolo, ditambah lagi Riko Putra Karangrejo, Elvika Karyono Kalijili, Kang Sumair Embades, Bapak Kampung Santo Tukul, Cak Dio Tukul. Monggo seminta untuk naik di pagelaran dulu. Jeja Gopur, Sunam Novat, Cak Busar, Pak Alvin, Wanto Saskia, Cak M Seneri, Riko Putra, sesarengan Elvika Karyono, Kalijili, Kang Sumair. Monggo Kampung Santo, Kampung Dion, Bapak Kampung Arifin. Ajak Yon geser dia Yon. Dion geser gede dia. Coba geser sih, diatur sih. Kocang kami
mona tena sanutokon teka Apollo celulut Bonarina Jombon malep Duta kira Selaku boleh Mon Atina Bapak Wahyudi Siampun seneng Duta kira Pas burung boleh Dukan diki kamu arana Lopoto yang sampai Bila ngiting Deka suarana Rasa jantong Delem ase Cilulut Bintang napiknya Cuma sinyaropo Iya Sinyaropo Bintang nanggelam Sirah tiga Maika ratako Bono jana Tak nisir ongkuwe Onaon keng Tujak red meret Meret ka Koca sepote Di kamar jempa kampung masih Sampai alerek Alerek ka Sengani serapone Salimana Mandir manisa Konero jaka Mandir kiroan Mone ajak pula Takira noro Pancen ongkuan Tak nisar ongkuan Yang murah kakak jucete Sokir bening Kei pare beset Pokok atika Ketuli alake Kondak lek Kei pare beset Sing manis mo kowe dhewe Trata rono Kebas yo Ojong cari belum Randa Nikalopo Oke, matur sebadun, terima kasih penghormatan Cak Gopur, Sunam Nompan, Cak Busar, Bung Alvin, ditambah lagi Riko Putra, datangnya dari Karangrejo, Kang Sumair, Bades, promotor Ketemon Pole, datangnya dari Bades, Bapak Kampung Wasis, dan kawan-kawannya yang mana telah sudah tampil di pagelaran. Kembali jembongan salah jegibun, gula, terakhir kibediko, Bapak Herma Jajangan, Pak Erpan Jajangan, Cak Misti Mak Beng, Cak Biasan Mak Beng, Cak Buati Randemelas Naluko Uwer, Pak Herna Ajajangan Dalebekun, Pak Erpan Bung Misti, Bapak Biasan Sutresno Putra, Abah Sartoyo, Cak Asianto, Bapak Wasim, Bapak Sutin, Bapak Mugi, Tohan Dewi, Bapak Revan,
Karto Astuti Kak Buati saking naluka monggo mriki sampeyan jaipongan jejogetan kalian waranggono monggo jejogetan. Kalau masih ada samburnya Ahmad Effendi Jalisari. Loh. Loh. Iyo. Beri saya enak dah gelem. Wis enak le coba boleh. Nyaman, nyaman. Pak jauh dia, weh, jauh. Cek. Eling-eling mudhun umpama.
umpama aku ra duwe rasa aku lilo kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe milih tresno liya apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling boyo kowe eling boyo kowe janji tresno ora ono liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku duh Gusti kuatno hatiku duh Gusti kuatno hatiku bulat tanyakan juga taira tiga malopa aduh cek kena tak ada kajanjina dikakak seumuran tapi saat mau ketika tak lupa aku kakak aku bulan seadan teang abid nia barang kawan tak ada kabar tak kirim salam bila tika ampun tak sayang kabel lebih terus terang tika tikanya pulang sampai lo pada kejanjian ate ngarep sampai reda tika libur kentong tresna Atur sembahun atas penghormatan kepada Pak Herma, Pak Herman, Bung Bisti Makbeng dan tidak ketinggalan Pak Miaza, Pak Bunggi, Tohan Dewi, Pak Revan, Kartos Duti dan kawan-kawannya yang mana telah sudah tampil di pagelaran Cecak atau Hari Sipul monggo mriki sambian jaipongan asalipun saking berangga monggo cedogetan agedingi kersa panjenengan kakto Hari Sipul jago tunggal sumonggo aja jogetan sinom terus mudun sak mudun-muduni ayo Pak Yogi es narasi ngapa cek narasi ya mas ya mas jatitik na jalan soko Polino ya mas
Sikagom pratangga sing waton warangana bayane nunggu temrape tanah jawi ora pati ayu pinapsu kapang Bajat sing duwe putu apa mau karya nikah ing sapa ketawa suaramu keringan manis semu kang tansah nyarindu gawe kangen rasa hatiku lara rasa kata sakjerone dodo sepine uripku gawe endah tanpa dirimu Kaya tak
Semaya ajan aku durung lucu iya jalu apa tak jalune kewarana kok iya prasaja aku durung nyobatane iya apa kowe sadang pangan bukus aku wis ngerti aku aja timarung ora kowe bekti aku bekti bisa doyong kocok royong kelem besok kapan sayang aja gak susu sayang tansah semoyo najan aku durung rujuk ya njaluk apa wae tak jalone kawarna kok iya prasaja aku durung nyobatane sapa wae sandang pangan bukus aku wis ngerti aku aja timarung ora aku bekti mriksa doyong gotong royong ayo le ayo jalali iki barange lah ye ayo adem ayam sawer hei ayo Duk pun siap sedaya ayo sawer Duk telung dina kanggo sapa telung dina bali ning kene aduh elake sing sadina kanggo sapa sing sadina kanggo wong liya sing sedina kanggo wong liya. Oke, batur sebadut, terima kasih. Aduh, ada. Gila ya tak sekanaan setuaan. Ya tak Pak Suharjai kok. Masalah. Batur sebadut, terima kasih penghormatan Kang Tohari Simpul. Dipundampingi Kang Suharjai, Pak Misgono, Pak Dewi, dan sekaligus Kang Dipin Sayur Ademayem sudah tampil di pagelaran batur sebadut. Kembali jaipongan salajengipun. Kula turaken kimenika Kang Saipul Rijal, datangnya dari Menyono, Bung Langgeng Menyono. Oke, dua-duanya calon, cuma pon
di bulan Selo. Kendang Gempul karaoke hiburannya. Ditambah lagi Cak Sumbar Rizky Putra Jadi Sari, Joni Putra Tritip, Bapak Sindi Temburan Sumber Probolinggo. Ditambah lagi Mas Heri Wonoasri, Bung Selamat Wonoasri, Pak Sudaris datangnya dari Wonoasri, Bapak Aini Resongo Nomo Putra datangnya dari Kedaung, Tosen Pak Susi Kedaung. Sekalian Herman Febi Bades monggo juga tampil di pagelaran. Asim Nopi Bades, Bapak Iyul Bades, Tong Ian Bades, Endi Putra Bades. Sekalian Kang Sunar Lilis Menyono, Bapak Aryo datangnya dari Kedaung, monggo tampil di pagelaran. Cecak Sipul Rijal, Caca Langkut, cuma dapat di bulan Selo. Sumbar Rizky, Joni Putra, Bapak Sindi, Bapak Heri, Bu Selamat Pak Sunaris, Sumonggo Pak Aini, Yonomo Putra, Tosen Pak Susi, Herman Febi. Biarwi Kedaung, Kasih Sampur Sukoyogi. Ayo Biarwi.
omong penumpang sedaya tarasang hati-hati mure rahayu kakang sesambi yang bareng memuji yang kisah subena yang lestari tekan kone mure rahayu kakang sesambi yang bareng memuji yang kisah subena yang lestari tekan kone mure rahayu kakang sesambi Atur swadun penghormatan Sewu Rijal menyono Bung Langgeng menyono kedua-duanya calon Jumat di bulan Selo sudah tampil di pagelaran Cuma Rizky, Joni Putra, Pak Cindy bergabung Nomo Putra, Pak Aini dan dosen Pak Susi yang mana telah sudah tampil di pagelaran Irman Pebi, Jumat Baik, Asim Nopi, Pak Iyul, Cok Ian, Endi Putra yang mana telah sudah tampil di pagelaran Cepongan sak lajengipun kula aturaken nggih menika Irwan Setia posang tengah, Solin Putra posang tengah, Edipi datangnya dari Tobu monggo tampil di pagelaran Cecak Irwan Setia, Solihin Putra, Cecak Edipi sumangga iya jaipongan asampeyan sesarengan monggo mriki jaipongan sesarengan sumangga ayo jogetan atalang celing-celing Aidi Aduh talang ring genteng sapa genteng menarik kang samati maampun malam mon arenale maapon malam detak kira selaku boleh jongeran detak kira kang mas selaku boleh tak kira le selaku boleh aduh talang kang solid monatina kang solid seampun senang jongeran mon atena le seampun seneng detak kiraka seburung boleh detak kira jongeran pas burung boleh tak kira seburung boleh aduh talang menarina kang samati maampun mon malam arenale seampun malam detak kira jongeran selaku boleh detak kira selaku
tak kira selaku pole Terus darem monatena ayo Erni ampun nasa Usen ngomong kunjung Irfan do tak kira selaku pole Ngendong mak moarana Selo potong ikan cesape Bulang edi jang Irfan kasuarana Rasa jalan congkang sari edele mati Ayo keter nale soro pagane terus dereng maka soro pege Yes soro koro terus dereng boleh peker na ayo Erni ampun mosangin kosong sedia kan sagajah teka apolo takutnya si pandai besar Yat bisa karapotin serah lupa boleh kang solid boleh tak bisa kacabaan boleh pun ngerti aing bening lek somber mate kagak bayar ya makmur sambura terus deram mon ekening eko maula jadar ala kok nanti kok ke arah apa kak takut tika kebebur lebur yang jaga gelut obo pandai aduh jahnya mati nancen pasir kasiran sebelumnya dojek ngain paling tak lanjang tanpa mikiran ayo Aminah ale Mak sere benang Bedek sere Tukang matura Adina eko maula Rasa eman Nyare boleh Takut tak pada Acilulut dari mana mantara manisan oh nirojek pater cilaan monetina ya mantara nangisan kode ajak kang samadi mantara norongan Somor dalam le Mak pasang raja Satembe bulan mandia Pokok gelem reko sangin atoro oca Makanya mae begia Doro tir-tira mak sarap naman Ita menang dengan sang benang Sarap pikir boleh jong Irfan Misara kangen Ikangan akang salihin Tak taro benang Atur sawadun, terima kasih penghormatan Solihin Putra, Irfan Cynthia, EDP, Kang Asmati, Supir Superkari. Mahrus penanggung jawab penuh Rebu Bagi Bulan Zora Cilia
Cek sang posang Ya. bila nisar dek bulan. Ya tak kokola sih. Ati bulan seneng juga pon pada tapi jaga star Apa le? bulan niko ampun apelan. Ya. Adi anak ya para raja. Tak masalah. Apa kak? Senajan nanti kata anda asing kau tahu ya mun sunar selar mabre akapi tahu bensa kacaan au mong cek mun sunar sedia ngocak langan Angaho Bila bulan Dek Remah. Sela marah burung lah Nyare dinanya Tika pagina Sokor tika Ape saben binina Aduh. Kula gelam Kala bertika ya remangken aniko se paling nyaman ya re kemis begile se paling mapan hiburan Arya lek juwito katon adik anak suraji diduga jeremi senomer sito Apa wis baca dadi garise lelakon iki kok kaya ngene apa wis pancen dadi takdire buka siji to bisa sapa sing kuat marah dikai sing seneng gawe larani batin tan apa ngandani apa salahe tan apa ngabari apa sebabe. Atur sebadun terima kasih penghormatan Cak Sumpral Suyonulina Yuyun Putra 3 serangkai sebagai calon di bulan Sawal nanggap tayub jaibongan salah jengipun kula turaken kibedika Cak Mudrika Naluko monggo tapi lima gelaran Bung Selamat Peluncur Sumber Wetan Eko Maula Sumber Wetan juga sebagai calon di bulan besar nanggap kendang kempul karaoke hiburannya Sunandi Putra datangnya dari Tonggu Kang Sunasep Kuripan Suharmono PLD pelarian Nusa Kambangan Wono Asri Bung Zail Wono Asri Asan Diva Wono Asri Fendi Putra Wono Asri ditambah lagi Bapak Biskali datangnya dari Rambeen juga sebagai calon nanggap tayub bulan Mulon akhir minggu lagi Junaidi Putra Rambeen Dedek Putra Rambeen Bapak Lina Rambeen Handoko Makbeng Pak Sunam Rambeen wis tik dengannya Cecak Amotrika aja selamat Eko Maula Sumber Wetan monggo mriki jaipongan Sunandi Putra Cak Sunasep Suharmono Baca Sail Asan Diva Fendi Putra
Pak Mis kali Junaidi Putra Dedek Putra Minggu manis bulan mulot rasol orang gunung masuk situ untuk di tengah gunung untuk timur di timur muduni pos ngapose is selamat
Tak kenal Matur sembadun penghormatan Kang Suharmono yang mana telah sudi tampil di pagelaran sekalian. Amin. Boh. Permintaan Sabaro Cili Ati. Modone Pak Sri jaluk beron. Oh iya. Cili Ati donge mekar belon.
tindak barat aratine walas sing kurang kembang ang asri make sak pirang-pirang kan make akeh gampang ring donya ang ayobnya elo buka hati ngelong itu ojo nyakin kadung akelati padang aropo hati-hati tarik konyawang pocong tinggal itu pajak pocong pangeran Pak Dewaru yang maknane urip iki wirang gede kadung sampe alur ning tengah dalan alum-alum ning bale omah coba kok malah saya alur yang ing mekan kaya kembang maton elo ayu arep buka hati nyalong itu ojo yakin kadung akelati kadang robo hati-hati tarik konyawang olah salado ayo tangaran tangarong yang teliti pocong tinggal dunya pada pocong pangeran Pak Dewaru dong maknane wirang gede kadang sampe alur ning tengah dalan alum-alum ning bare jadi ayo rot doangin ayo Pak Sri sawerane Pak Sri ye Pak Riyono Ayo bandengan Suro Majundap. yo Taringgir. ayo Pak Sri sawerane Pak Sri
Jogedak retan gula dari Batita. Aduh angin 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 depaki sang gerong dari bulan salam ke ramah benepo Jogedak retan saja. Hayo Ayo, bandengan, Pak Sri. pun siap sedaya. Ayo macet botenan kancing jeleng mae dedenan poncen Cina dece mas tena korang malam semajena poncen Cina sayang dece mas tena korang malam sayang mas semajena. Du angin Tutuk dua angin du utan iki.